yawan sa kana ka competition pen iya kata kadur bah beriu jong phi kan thei na sinrang pendon kam ya kita kisap pang jong phi da ka ba phi yawan sa kana ka competition da ka ba phi sen tang ratli kidur bat pha sa kina ki number whatsapp hangne ki ba lebu bentah hangne kaban sedang naduk ka ar pendreu terek benai pendreu ar polai ngaba pani sim bentalang ya kinang job and sabishar na kijing yo views bat kilai ya ka first prize la ban yo 6000 second prize la ban yo andrews pa third prize la ban yo saus pa sa call hakine ki number nang ba pin yo ya ke information ke ba company yawan sa kana ka competition kenang ba kasap ka pong jompi kanom sab ale yawan Pedang buru me pioro ki perlok satisin ya kan YouTube channel yang kada sedam hanya aku video atau am problem te ini por wa open cipi wa the boy you notice the you notice te ini kwa open share lomba gejing kelam yang lomba gejing kelam yang cipi lomba kan di video wa penting piwa lomba aku tu notice wadang em ke competition yagi foto yagi online foto competition daw upload lagi di video tes yang baik cementa yagi send ni video yang pe how ni whatsapp nomor yang hai kamu di video wa yagi no cementa lah ni yagi contestant kita job tu bicara dekat kum ki like dan ni view tegar pada video yang ba cementa ki subscribe baru ro pada PQM subscribe sampai cementa lang ba subscribe lah ya ni channel nang wa nunjuk pemi susu subun kinjat konten dan ni video tua pemi harga ni channel ter harga ni online competition do umur mem wa hong jisnya belewa ngam seromo di bahwa mencerang mentai hari kuat wa harga ni competition harga ni foto competition kuat pai background saya kamu man ucondur pi pai background ku internet ku yusuk kenang upat yu pernah atraktif si kiwi bat ki nang pat lomba tiga background video tehri po orang piwa sampai cemeta langoro di para dia ni ke price semut lembaga jing untuk orang price pi dia bentau ya cemgom yo an pi la benta itu make time cerang untuk hendrai kini ke cementa yang pi price kejak dulu di bahan namta cementa participate hari ni competition kita dah pemiu di bonnet sobat man kakam kejeng sedang yolo se ada nampak tu ni bo jena sedang cu biar di ijai competition saya bahaya share ini video subscribe lagi tu kemudian subscribe kenang wa yo super bun jadi konten video hari ni pun kulai subun ni.